clear tu te in safa in atharin chibai kan buk le veka cheu tuntruma hian line dang dewami kan an tar lang le lokonga Dr. Manmohan Singh chanchin toy fel deuh lekin kan an tar lang lok dona chei pa chuan a hlim thlen khatte kan an thlir ho lok dona ni ziak tu hi te di ka chong thu ni a ni chunga lom thu atharin kan an soile ani Dr. Manmohan Singh hi economist ropui tak mai le politician ngaihsan hlawh tak mai ani a India rama Prime Minister lo ni to le nimek zinga Sikh chun ani ama hi silent Prime Minister tia soyani china afin na mangin ma ala a anuaya NREGA natlang scheme kan ti mai le right to education te angchi ahun lain ramta na masona ra bithar tam tak mai anut chia ani politics a po nung changmoi le zaom tak ani awangin gentleman politician tia hriatlar ani a Prime Minister ni si in ngai tlom takin kar man tlom te Maruti 800 a khal thin te hian a chapau lo zia atilanga a hriat hle ani mi then khatin ringlo mi milem bia te hi rin omna lama kan thluk lo an tam emei an ti fo thin hi Manmohan Singh anuna hian alang chiang le zual bik hle ni in a hriat ani kumsang kha zakwa samkwa pakwa Lok Sabha MP in Tlankham INC Trikatin South Delhi biala ain candidate mase hemi tum hian atling lo tlat maya campaign dona veiva na le taxi hire nana summan tur adon nual te chu acheng noi tel fe mei apekir le thlap ani Dr. Manmohan Singh hi kumsang kha zakwa som thum pani September ni somni paruk kham ga Punjab British India alo pianga Punjabi Sikh family anni chung ku har save takan ni a anu le pa te hi rannungin thlai le thei a ei chiat tur vong tha a eizong anni a anu hian ano pan lai na thi sana apa telama api jamna devi bula asailia ani tual chunga Sikh pathian biang na mun gurdwara a Urdu le Punjabi azir thina sangka joko somthum pasaria tual chung primary school a inziak luta kumsom ani poli ani thlengim Urdu medium a hian azir chunzamani Peshawar an pema Khalsa school upper primary a azir turina inziak lut le a tisuan kumsanga joko somli pasaria metric exam ama chonani naw pante tatranga Urdu trong zirti taka Prime Minister ani lai khan Hindi a athusei tur te kha Urdu in aziak thina apian puitong Gurmukh azia chang te po anei fo ani India ramin zalen na amua Pakistan le India daidan ani khan anchung kwa in Haldwani India anpana sangjuko samli pariata Amritsara ommun ansona Hindu College Amritsara zirna achun zom Punjabi University le Hoshiarpur Punjab te zirzelin economic subject a bachelor le master degree a hlo chuaka sangkha chukwa somnga pasaria University of Cambridge apana St John College member zingami anibok India ramarun kirle in Punjab University a zirtir tu na athoka University of Oxford a zirbel le in British mi economist lartak yanli tila supervise na nuaya PhD apas le ani India rama economics din mun achhiat awang kham politician po ni lo Manmohan Singh hi finance minister tura som chapani a finance minister ani ta ka kham India economy tlachemek atung ding le kha khovelin ro pueti le ani hetarang hian economy tlucheto tundin le a om hi Manmohanomic antia saptong thumal pakhata pian bel ati thayang kumsang kha jakwa somriat pania Reserve Bank of India governor tan ruatania sangkha jakwa somkwa pakhata New Delhi a munpui nei University Grant Commission UGC chairman ni le in na rang atho nuwa politics a intat luta ani planning commission a chairman ani lai kham
India ram hun rang anti Sikh riots Sikh ho be chiam na a khan be ato ve nge a hemi rum hian mi tam takin nun na an chan ani thil pakhat han soi kai lokila India ram Prime Minister long ni to le ni mek zinga Pune ru khan Trump thum Prime Minister na chel thaya tuna kan Prime Minister ni mek Narendra Modi hian Trump kalmek ki amang tluna ni chuan Trump thum Prime Minister ni na a chel thei don ani ti chuan tuna achungchang kan soi mek Manmohan Singh hi sa ei ngai lo ani ti the han soi tel ta ila ani le Prime Minister Louis Indira Gandhi kha Trump ni Prime Minister chel thei ngi anni ve thunga ti chuan Manmohan Singh hi kumsang kha ko somnga pariata Indian History Professor sangkha ko som thum pasari apiang ka rinen anin neya fanu pathum an neyani a fanu te hi mi le khathiam le puitling tak tak vek an ni a Indian mi puite ba ka ramsang sang hroi tu te ngaihsan Manmohan Singh hian a hlawh ani ama be chan hian Bollywood political drama film The Accidental Prime Minister ti film chu siam ani a actor Anupam Kher chu pu Manmohan Singh a rola hian a chang nge ani ramta na thanem ngai taka thok thin paro pui tak hi sangni somni pali December ni somni paruka athi a India ramin na satakina suna athi hian Mauritius le Bhutan po asuna flag angul chan ve a zar ve ani nge a politician ani chunga athil ti tam tak te chu chutia hun rei lo te chunga soizo sen ani lova ram hruai tu mun dangami te khovel mun rang ami ten aro pui zia te a chuan om zia te le a fin na arem hriat na te tina thanem ngai na te hi an soina sa em ani thubel han nei lokila Manmohan Singh fanu pathum zinga mi sangkha zakwa somruk pathuma piang Daman Singh hi thule hla a tui ani ba ka apasal chu Asok Patnaik IPS sangkha zakwa somriat pathum bechani a apasal hi Mizoram SIB a an ho tu Assistant Director in aron omreng to nge a an chung ko in Mizoram an lo chawani Manmohan Singh fanu Daman Singh hian Mizoram a omlai hian le khabu The Last Frontier People and Forests in Mizoram ti te aziaka le khabu azia lai hian research sabeya ba sa te chuang in Mizoram hun rang azin kolani Daman Singh le khabu zia hi puem lalman zola IAS retired point tun thlengin alakol tha ani tichuan chanchin kan soilai mek Dr. Manmohan Singh hi a chanchin rang le engemaw rang han soidon chuan zirna lamani amo social work ani amo tin a political line ani amo economics line ani amo atam meya a chuan om lutuka chutia rail han soidiat don khan I kan chui kim lawanga I ti te kha a hlawm ting tanga chu wangin I kong rangin India ram tan hi a he khovel tan te poniang chu na ropui tak mai a thoka chu wangin a na tho ra te hi tam tak soi tur omani ti khan ti top te mai taila train ka ria a te chuan mai kan soi tak ang khan politician ani na zona sangni pali atranga sangni som pali thleng kan Prime Minister ani a tichuan sangkhat zakwa somkwa pariat atranga sangni pali chung khan opposition leader Rajya Sabha ani a tichuan sangkhat zakwa somkwa pakhat atranga sangkhat zakwa somkwa paruk thleng hiam finance minister ani bokani ama hi kan soita ang khan paro pui tak ani ole khati kha kanan soi thei chin ni sela chanchin dang ngai nom swal deuh le engemaw omani chuan le peka te po ti lan le dan te kan han dap mai don nia